Kod ko sam? Pera Detlić. Marsovac. Iz ogromnog svemirskog prostranstva dolazi kapetan Zumko. Zdravo, svemirski skakači. Zum! Ovo je današnji pomoćni pilot. Kako se zoveš, druškare? Pera Detlić. Dobro, Pero, pokaži nam taj poznati zum. Preuzmi kontrolu, Pero, polećemo. Ali pre toga popit ćemo po jednu ukusnu bozu. Da li svako od vas ima po jednu čašu, ali svako od 52 miliona dečaka i devojčica? Uzlećemo sa bozom. Da li si spreman, pilote? Spreman. Pritisni dugme. Položaj asteroida 000. Stabilizator 7,2 milimikrona. Vreme poletanja -5. 4, 3, 2, 1. Eto, Pero, leteo si na mesec. Zato ćeš dobiti ovaj kosmički šlem. Signalizator i konzervu boze. Zbogom i nemoj nikada zaboraviš zum! Evo i tebi jedan zum. Šefe, upravo je sletao neki leteći tanjir. Smirite se, ljudi, smirite se. Ne uzbuđujte se. Nemojte se uzbuđivati. Pažnja svim stanovnicima Amerike i svim brodovima. Leteći tanjiri prečnika 1 metra napadaju naš grad. Ali je smešan. Možda je sa Marsa. Vidio sam da je leteo pravo iz neba. Znala sam da će se ovo Ne dogoditi. približavajte se, možda je radioaktivan. Ovo zabavno. Opkolite celo područje, uspostavite veze. Nije sa naše planete, ponavljam, nije sa naše planete. Washington naređuje. Dopremite ga u automatsku laboratoriju radi ispitivanja. Prvo, mi proverili njegovu inteligencija. Aha, a sada vidimo koja od ovih kutija ide u okruglo rupa. Aha, on ima perje umjesto koža. Vrlo zanimljivo. Misliš ti mnogo pametan čovjek iz kosmos? Da vidimo kako podnosiš električni neutroni. Profesore, zaslužili ste cigaru? On lud, vratite ga na Mars!
Marš u kosmos! Kupi se! Šta je sad ovo? Smešan je, jel da? Kladim se da je sa zemlje. Vidio se kako je doletao pravo iz neba. Znala sam da će se ovo dogoditi. Ne približavajte se, možda je radioaktivan. Idemo iz početka.